G.S.B Seva Mandal acha 69th Ganeshotsav celebration jata sa youth of G.S.B palaita sachi atta migalottu SIWS college acha trustee ground tumi palaita sachi ground acha ek trustee manka Muralidharan Srinivasan migalota sachi tangilottu oloya. So it's very nice to be here, sir, because the blessings given by Bappa is forever. So how happy are you after coming here? This is one of the best, the Bappa festival that I have seen, and I have been coming here for so long. In fact, my father also has been visiting here, and I have not seen anything in such a big scale organized so well. And it is amazing that the youth, the youngsters who are working, and the way the tradition is taking forward, it is amazing. I should say it is one of the best in the country, and you should keep it up. Whatever support we can do, we are here to do that support, and we would love to do that support. It's amazing. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ? ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅದು ನೋಡಿ ಆ ಕಳೆ ಇದು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಏನಿರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.